Magrasya nga bakto kaya katamongan, siklod tamo po. Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay pami, amin man milaring kasalanan ni, at mapakumbaba kaming lalapit keko, ban manakit kapatawaran ng pombye. Lalapit kami keko kaniting nasipit na pamangailangan mi. Adon ni kekeng kambilan na tingatan mo kami labang king COVID-19, amig dalang dakala kasakitan kaya kami at may kakamate na karing dakala tao. Adon ni keka ing balikdan mo kami ng lugod at yatsyat may keka kaming nakaulo mong gamat. Ing takot ni king sakit at kamatayan, alinan mong kapanayan. Pasignangan mo yung kasalpantayanan ni at palusukan ng masabal ni king metong at metong. Ipanalangin ni ang tabayanan mula ring taong nitutukan manintun panulo para kaniting nakayawang sakit at mampot king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit ni ban napupos nga iting pandemya king bansami. Ipanalangin nila ring sablang lilingap karing misalunan ban nakasuyulo karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman nilang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasignanan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, e mula paburing miyawa kaniting sakit. Ipanalangin nila ret ang miyawa na, kumayap na lasan ng malalagwa. Ingatan nila ret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang ang hanggang kapay na ganda ang miyang nabye. Pagkalam mo kaya kami, grasya mo kareting masakit na panahon, ban mag-obra kaming miyabe-yabe para kinikakayap ding sabla at ban nakasahop kami karetang nangailangan at pakakalulo. Manananas ng pauling masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyos kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis. Layong taryana kami king pamagbayilo at kabanalan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos. E mo sana pisawili nga klismike kaking kagulangan ni, ninebagkus mo kami ni kabos king sablang panganib o maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, sinduning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Birhen de Lourdes King Kabetikan, Luklok Tapo. Yabetala king kakatanong panalangin kaniting misa din kapasalamatan na yan pangdari, Roger Arceo and family, Renio Mercado and family, Chito Carrion and family, Marwan and family, Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Aris Gallandes and family, Mr. and Mrs. Jeronimo Puno, Mr. and Mrs. Lunaida Puno Duncan, Lennon Duncan, Ned Vico, Lisa Cruz and family, Reynaldo and Lourdes Macapagal and family, para king masayang kebay pindari, Emmanuel Yalong, Felipa Kapili. Panalangin tala naman para king malagong kapaldanan di Robert Josephson, Dr. Agnes Salvador, Shioni Pineda, Elsie Dizon, Baby Pantig, Aurora Cora, Rica Santiago, Julius Ryan Angeles. Para king special intention dari Janet Terrado, Arnel Terrado, Arjanel Terrado, Ricky Puno Duncan, Rudolph Joan Lopena and family, Palyasigi and Sagong family, Juanito Palyasigi, Natividad and Farah Florin. Para ka rin kapatadang yang nabi, manalangin tamo para kinalangangang kapayapan dari Ligaya Arceo, Gabriel and Fe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento,
Christopher Carreon, Emilardo Yalong, Pacifico Gonzales, Javier Pineda, Yoni de Jesus, Elena Puno, Jesus Corazon Palyasigi, Teofilo and Pasencia Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Marcelo and Guadalupe Macapagal, Cristina Benito Marinisa, Benigna Faustino, Joaquina Castro, Erling Dawan, Sinaida Palma, Elsa Zulueta, Eusebio Juan, Pedro and Arsenia Maninang, Chucky and Arnold Garcia, Pedro Liangco, Ditma Bernarda Leonardo Macapagal, kambeda rin sa Blanca Laduaking Purgatorio. Kinggagyo ng ipampo ng anak ang po ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Dios, at ing pamakyagom ng Banal Espiritu, manatili kay kayungan. At kekan timurin. Kapatid si Siyantala rin kaya katang kasalanan, batang maging karapak dapat miyampang karing banal a misteryo.
Ginong Jesus, pepatawaran me i Pedro, king pamaglingad na keka, at bitasam kayang binalik mo ne king lugod mo. Ginu pakalulo. Ginu pakalulo. Yesu Kristo, king babaeng palpikasalang delara keka, ban atulan, bitasamong kayang eme kinondena. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginong Jesus, di natangka, king kaya kaming yato, eban atulan mo kami, nuneban pagdala mo kayong biye, ginu pakalulo. Ginu pakalulo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sa naking biye alanganga. Amen. Manalangin tamo, oy pamingatsubanwa, pagmulaning sablang katutuan, ing meto nga balayan, amisa na tsuking karalumduman, may kiramdam iya, king kekang amano, at tikyane, ing kekang anak, kabang mibabangon niyang iba't king kutkutan. Pakiramdaman mo yung panalangin na niting bayong bayit abalayan at pasiknangan me ingke kang iglesia ban apakibatan no ingke kang awos. Mibangon kesa no at luwal king sala ning aldo ban talakad arapan mo ang gapotang sunlagiyo ingalanganga. Itinganaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ding dapat daring apostol. Pengot na nalining pekapunding pariring apostol.
nga nakarela. Maigpit da kayong tintuan, king tuknang na kayong tuturo, tungkol king lagyuning taong iti. Lawan yun nung nanoing ke kayong depat, kinalat yun na king mabilog a Jerusalem, ing ke kayong tuturo, at buriyo pang iparsala ke kami, ing pangamateno. Nga nang may kibat Pedro at ding aliwang apostol, kailangan ing pamintuan miya ing Diyos at aliwaring tao. Ing Diyos daring kaya katamong makatwa, pepasubyaning mi Jesus, kay batiyeng pinako king krus. Tinas nening Diyos, king dane ng wanan, ban maging pamuntok at palapagligtas daring tao. Ban kanita, mika oportunidad lang makasisiring Israelita at tanggap kapatawaran karing kasalanan da. Testigo kami tungkol kareting bage at antimurin ing banalay espiritu, ing regalong babyena ning Diyos karing mapaminto keya. Tintuan dalang na magsalitang pasibayo king lagyo ng Jesus at layon ganalang binulos. Mekolang kitmuan tularing apostol, king arapanan ning konseyo, uling ila, mayakit lang karapat dapat dumalan kaligaligan, king lagyo ng Jesus. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Pupurian da kawo Ginoo, uling linigtas mo ko. Emo pepain tulot ing tumulala rin kakong kabigwan, ding kanakong kalaban. O Ginoo, linigtas mi ing biya ko king kamatayan. Emo ko'y nabe, karing padulong na king kutkutan. Pagkantayan kapurian ng Ginoo kong sablang tapat, eyo kakalingwan pasalamat king lagyo ng banal. Sagli mo ing kayang mua, kabang-kaba ing kayang ganaka, karas ning bengi mapalyaring ating luwa, dapot datang ing tula. Pakiramdaman mo ko sawo, Ginoo, at malunos ka kanako. Ginoo, sopan mo ko. Inalilan mong pamanerak ing kanakong pamagsalbat. O Ginoo ka kong Diyos, parati kong pasalamat keka.
Pamamasang iba't king libro ning kapahayagan. Ako, Ihuan, may kametong kong pamapatilip at dimdam ko yung siwala daring dakal at laksalaksang anghel. Makapadurot laking trono, karing apat amabielelangan at karing makatwo. Ngarang magkantang masikan. Ing korderong petero, karapat dapat siyang tanggap upaya, pibandyan, kabyasnan, at sikanan, dangal, ligaya, at kapurian. At dimdam ko lang magkantaring lelangan at tsubanwa, king yatu, king lalam ning yatu, at ding at king dagat, ding sablang lelangan, king mabilog a sikluban. King makalukluk king trono, at king kordero, miyabing dangal, ligaya, kapurian, at upaya, ang gaking kapilan paman. Ngarang may kibat ding apat amabielelangan. Amen. At migsa kablaring makatuo, at simbande. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Kristo sinublining nebye, yung ginuring sablang lelangan, pepakit yung pakalulu karing sablang balayan. Ingin manatili kay kayo, At kekang timurin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang sanuan. ligaya keka o Ginoo. Pasibayo yang pepakit Yesus karing alagad na king pampang ning dagat-dagatan ning Tiberias. Pepakit ya king antiganiting paralan ni Abel ri Simon Pedro, Tomas, ing Mayayaus Kambal, Nathaniel ataw Cana, Galilea, ding anak ng Zebedeo at ding adwapo karing alagad ng Jesus, nga nang sinabing Simon Pedro Carella, manasan ko, tuki kami, keka, ngara naman kang Simon Pedro, may kolat sinakeking bangka, dapat alalang arakap na anumang asan king kabukas ay ita, inyang saslag na ingaldo, at chu Jesus king pampang, dapat ere akilala, ring alagad, king iya Jesus, nga nakarela, anak, atin kayong ikwa. Hala, ngarang may kibat. Sinabi na karela, ibaldogye ing lambat, king dani ng wanan, ning bangka, at manikwa kayo. Bildog de ing lambat,
at ere agyong isaka uli na ning kerak landingasan. Nga na ning alagad apakamala ng Jesus kang Pedro, iya yung Ginoo. Panamdam ng Simon Pedro king yapala yung Ginoo. Sinulod na yung imala na uling lubasya at linuksuya king danom. Dapot sinadsad lang makabangka king pampang ding aliwang alagad at guguyod de ing lambat mitmong asan. Masyadong malawot king pampang mga dinala na yarda mo ing dayura kasakara king pangpang may nakit lang uling mi babayo at asan ang makaderang ampon tinape. Nga ng Jesus karelo, magdala kayong mapilan keni karingasan ara kapyu. Inya sinakeya king bangka Simon Pedro na pinuyod ni papunta king pampang ing lambat amit mong mga ragul ayasan. Dinalan la at 50 at luya ganagana. Eya mesira ing lambat agyang marakal la. Nga ng Jesus karela, may kayo keni at magalmusal kayo. Dapat alam itong man karela ame ngangas kinutang kaya nung ninuya uling balura king iya ing Ginoo. Linapit Jesus at kinwaning tinape at binyene karela at antimurin dingasan. Iti yung katlong pamipakit ng Jesus karingalagad kay bat ng sinubling mebye. Inyang may kapagalmusal na la, kitnaneng Jesus i Simon Pedro nga no. Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko maigit karene. Waginu, balo mo king kaluguran da ka. Nga nang may kibat Pedro. Sinabi ng Jesus, pakanan mo la ring kakong biserong tupa. Kitang ng kadwang ulit, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko. May kibat si Pedro, waginu, balo mo king kaluguran da ka. Nga ng Jesus, ingatan mo la ring tupa ko. Kita nga na king katlungokdo, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko. Melong ko si Pedro uling may katatlo na kitang, kaluguran mo ko. At may kibat siya, Gino, balo mo yung sabla, balo mo king kaluguran da ka. Sinabi ng Jesus, pakanan mo la ring tupa ko. Yung katutuan sasabihan ko keka, inyang kayanakan ka, ikaying mibablas king sarili mo at lalakad ka nung kabisang munta. Potang matwana ka, iyatyat mo la ring gamat mo at aliwayang miblas keka at midalake ka king lugal kabisang munta. Sinabi na iti ban ipabalo na nung makanano yang mate i Pedro at munye kaligayan king Dios at pangasabi na niti nga ng Jesus, tuki ka kanako. Ing mayap ng balita ning kakat ng kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapayabak po. King panahon na ning pangasubling mebiye, kay bat na ning panahon na ning Kwaresma, ing panahon na ning Easter, ing pagmasusyanta mo, metong yamo, ing katutuan na ning pangasubling mebiye. Itang katutuan na ito, minsan niya mo milyari. King Ingino, iba't king kamatayan, sinubliyang mebye at mega napiti, king kasaysayan ning tao at kasaysayan ning Diyos. Kaibat ng sinubling mebye, mi patutwanan king iya mabyeya.
uling pepakit iya. Ing pamipakit na prueba, ebidensya king iya, sinubliang mebye at mabyeya. Sinubliang mebye, ing pamipakit na ning pamanyubli ng mebye, ing pamipakit na king tutuya, ing pangasubling mebye, konkreto ya ing konteksto. Last week, pepakit ya, anyang makakulong la deng disipulos at tatakot la. Di natangya, minyayang kapayapan, resulta, mesaya la, di nga lagad at tatakot. Kakadwa, pepakit yang pasibayo karela, kaya beday tumas. Konkreto, manwalay tumas sinubliyang mebye. Pero, pepakit siya ing ginup kang tumas. Talnan mo ko, o renireng sugat ko, nakamagduda, maniwala na ka. Resulta, ginuko at Diyos ko. Meniwala ya itumas. Ngining katlong Domingo na ning pangasubling mebye, pasibayo, pepakit yung ginu, ing konkretong konteksto, pamanasan. At makakainin ka na akong slide. Di ako magkain eh. Unahan niyo ko. Nag-introduction ko pa mo. Tataginan eh. Tataginan. Okay? Ating kong kaya. Ing katlong pamipakit na kaniting katlong Domingo, pepakit yung ginong sinubling mebye, king konteksto na ning pamanasan. Oyne, alalang arakap, kabukas, nga ng Pedro manasan ko, tuki kami, pero kabukas lang manasan, alalang akwa, ang gaking ganingaldo, di natanging ginu. Anyang di natangya, ede akilala. At inutos na lang ibaldugye, ingke kayong lambat, ketang bandanang wanan, ning bangka, at manikwa kayong asan, nga na. At malakalapin, ikwang asan. Kay ba't nanito, mintay Jesus, may nilab yang uling, may babayang uling, at inagkat na lang magalmusal. Nanong buri ng sabiyan nini, neng basyo, neng alangarakap, neng siro, neng bigu, neng balamo alang maliliari kayong gagawan mong plano, balamo emo akakit ng resulta, kabud na ka babi tuition fee kay anak mo, magarilya kaya nga na ako. Pag sa dami ang pagsapadyang pamanganing kaya kang asawa, yan naman yung ugali na. Neng balamo zero, daratang iyo ing ginong sinubling mebye, ban ituro na kay katamo ing direksyon o aliwang paralan ning pamangawa. Ing direksyon binye na ka rin kayang lagad, balamo mo sasabihan na, ono mong iyugsing lambatyu ketang sumangid, kasi palagi ang keni yuyugse, babaldog. Ono mong ketaye banda, iyugse, ibaldog, manakit kayong asan, manakit kayong aliwang panlalawe, maging mabunga kayo, magtagumpe kayo, miras kayo king masalese. Nung pakiramdaman me, ing amanon na ning ginong sinubling mebye, dakal ka arakap. Nung gawan me, itang aliwang perspective, aliwang paralan, mekad, may kamasanting yang resulta.
Minsan pumintalaan na ako nining metong nga principal, king eskwela, king pora, kamo nga, no? Tingkong problema. Ining metong nga pengari, at luya anak kening eskwela tamo, 5 bulan mamayad tuition fee. Ingke kaming batas, ang gamong adwang bulan, mitipon la rin karelang utang, palakawan minala. Miras siyang 5 bulan mamayad. Pepayawos ko na po, silatanan mine, pamurin mamayad. Nga ko kening principal, o sige, payawos me bukas nga ko. Sabihan mo kayo, ano babayaran din utang, no? Pero next week, ilipat tano ring anak, no? Ayat lu, king public. So, pantalang limuipat king public. Kasi king public, pwedeng mamayan nga ko. So, pepayawos na ning principal, itang ima, ating boyfriend, at tatanggap sustento abroad para pamayad ka rin anak ng tuition fee. Sinabi na ning principal, o sige nga na uling magkasagit kang mamayad, ilipat tala rin kaya kang anak, kaya nga liwang eskwela, at sopanda ka. Paboren mo na ulit ang utang mo, puta na mong ating ang pera, ka rin ka mamayad, nga na ning principal. Balo yung wilyare, lintola rin pera, may mayad yun. Buo. Yung gagawa na pala. Tatanggapan o rin king abroad pera, gagasto sana la. Kaya sa aking pamayad na la. So, linto lang bigla, ring pamayad na. Aliwang paralan, mag-work, effective yung sulat, yung reminder, pero dinan may ultimatum, ating solusyon. Nang minsan, malamo alang malilyari, maskin na nanupang gewa tamo, karetang panahon na reto, talagang ating malilyari, talagang manigobrayo, ingapong ginong sinubling mebye. Nung lawen me, ing kayang amano, simpliyamo, ketang sumangid may ibaldog, lumawe kang aliwang paralan, lawen making aliwang fresh amata, ing problema, baka manakit kang solusyon. Kay batdang may karakapasan, nga naning kaluguran ng alagad, ikit na yung agad ingino, yapin yan ingino. Deng alagad, lameng utang, ingino tang Yesu Kristo, meg sadyayang bayo, ban kanito, manganlo. May kokeni, nga na. Atin kayong dalayo rin aliwang asanyo. May kokeni, magalmusal kayo. Kay ba't na ning maragul o marakal ayasan arakap do. Keni, papakit na ning ginong sinubling nebye, ing metong pang-ebidensya. Pepakit siya king metong pamangan. Pamangan at biye. Ing pamangan, maka-associate king biye. Pamangan tamo, batang kumabiye. Batang mibalik sikanan. At ing ginutang Yesu Kristo, megsadyayang pamangan. King banal akasulatan, ing pamangan. Po, ing pamangan, ing pamangan, aliyamot tungkol king biye, no na king banal akasulatan, deng mabiye, ilamong makapangan. Tutupoy tayo mo kayong Biblia. May nakita kayong mete, mamangan niya pa. Gustong yung meto nga bagay, o hayop, o tao, mamangan niya po, mabiyeya. Mabiyeya. Ing meto nga okasyon king banal kasulatan anyang itang anak ng Jairus Meteo inulo na ning Ginoo kay bat nang inulo ning Ginoo nga no di na niyang pamangan gustong mengan niya prueba ya ito mabiyeya makanyan mo naman ing burin ng pawaga ning Ginoo tamang Yesu Kristo
Meko Kenny, magalmusal kayo, manganta mo, yako ini, mabiye ko, mamangan ko, kaya beyo, kaya kinumbirana la, barama mo sasabihan, no? Tutukong mabiye, at agkatanda kayong mangan, ban kanita akit yut aranasan, king tunay kuping sinubling mebiye, uling mamangan ko. Ing pamangan, para king ginutamo Yesu Kristo, eya mo karni asan gule. Nune ing tunay ng pamangan, yapin ing kaburian ng Diyos. So aliwayo, si simbolo ing pamangan, aliwa mo itang kakananta mo aldo, nune itang makaibiye kabaldugan, king Vietnamo, ing kekatnamong ay ing amanon na ning ginutamo Yesu Kristo. At ing ginutamo Yesu Kristo, tikyane ing kaburiana ng Diyos, yang pengano, yang pilasano, yang pegkabiena, ing amanon na ning Gino. Tikyane hanggang kapupusan. Ing pamangan aliyamo babiye, sikanan at biye. Nune, mamangan tamo, keraklan, kaya bela ring pamilyatam, kaya bela ring aliwa, deng burita mong kasulo, king lamesa, deng kaluguran tamo king biye. Deng kaluguran tamo, ing pamangan, lalo na para ka rin kamampangan, salo-salo yo, neng minsan patlak yo, sharing yo, neng minsan bote ang alak, ang pangpulutan. Pabubuuyo, ing pamiabayan, pamikaluguran, pabubuuyo, libutad niya ng pamangan, ing metong a komunidad. Ing banding, maulagayo, ing pamangan. Anyapin, tinipo na la ng Ginoo, den kaya nga lagad, yan alamu pepakanan, nunemeg banding la. Pasibayo, mi tayid-tayid la. Pasibayo, mi sasan metong la, under king karelang maestro. Ing pamangan, titibayan, ing pamiyabe, at ing komunidad, at ing katataulian, ing kening eksena na ning pamanga subling mebye, pagkalubne ning ginong sinubling mebye, libutad na ning pamangan, ing pamikasundo. At kening alimbawa na ning pamikasundo, yapin ing likwande, lingad de, tidturan de, gilutan de, pero igkatnong mangan. Anya po nga tso keng Catholic Educational Association of the Philippines, neng ating keng buri, keng metong nga organisasyon, o kaya neng minsan medyo kapatemil na ring aliwang organisasyon, o kaya deng board member sila may kakasundo, agkat kulang mangan. Keng pamangan, mabubura, ing sakit lub, mikaka pamikasundo. At keni, ing alimbawa, yapin Pedro. Pedro, lingad ne ing Ginoo. May katatlo. Eda kakayabi, ayo di ko. Eda kayabi kinarden, aliwaya ko. Kebalo yan. Pero kening ebanghelyo tamo, Simon, love mo ko, wagino, kaluguran da ka. Di nanda kang yening responsibilidad ne. Pakanan mo reng tupa ko. Sesen mo reng bisero kong tupa. Pakanan mo la reng kanakong tupa. Makatatlo ng lingad, makatatlo ng pisyag Pedro, ing kalugurane, ing Ginoo. Pamikasundo. Mesikan ko pulob kening eksena ngayon eh. Uling ang giyang dakal ko kakulangan, kukot na anak pa mo rin, bisa ka pang magpare, bisa ka pang sumuyo. Wa naman Ginoo. Wa naman.
ing misyon na bibigyan mo ka na ako. Magkamalita mo ngan. Tatakot ta mo nga na niya magkamalita mo ngan. Pero ing ginong sinubling mebiye, may kinimangan ka. Kaluguran mo ko. Aw sana katamong makikaluguran pasibayo kayo neng megkamalita mo. Ing grasya na ning pangasubling mebiye, nganing 3 Domingo na ning panauna ning pangasubling mebiye, orene, biye, ing Ginoo, babye-bye masagana, dakala ara kapayasan, nung tukyan me, ing kayang amano, pamidakayan, komunidad, at pamakikasundo, ore ni reng prueba, ebidensya, nung malilyari lareti, mabyeya ing Ginoo. Ipanalangin tamo kaniting 3 Domingo na ning pamagmasusi tamo king pangasubling mebye, ing datangan nakatamo ng Ginoo, neng alang malilyari keng biyetam, neng misasagad tano, sabiana sana kaya katamo, ibaldugmi king sumangid, lumawe kang aliwang paralan, makan ka, makisalo ka, simba ka, ing Eucharistia, metong iyang pamangan, metong iyang salo-salo, karin, aranasan mo ing pamidakayan, keng Eucharistia, aranasan mo ing pamakikasundo, keng Eucharistia, aranasan mong mabiyaya ing Ginoo. Talakad taong pungeni, at idawon pasyag tayong kay katang kasalpantayanan. Itamongan, sasalpantaya ko, King Diyos, si panglubos mayupaya, di na lang king banuang ponyato, at kay Yesu Kristo ang anak ng bugtong nga ginutamo. Tengagliking upaya ning banal na espiritu, ibait kang nuwa ng Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, ni pako king krus mete at mikutkot, tinipaya karing mete, king 3 Aldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa makaluklok wananin Diyos si panglubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukum ka ring mabi ang pong may ngamate. Sasalpantaya ko king banal na espiritu, king banal na kapulungan katolika, king pami sa makbing banal, king pangapatawad da rin kasalanan, king pangasublirang miyering mete, at king biya langanga. Amen. Manalangin tamo king ginutang Yesu Kristo para karing sablang patutu kayo king karelang biye at apostolado. Nga tamong makibat sinubling mebye Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ulitan tayo. Sinubling nebye Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, ding apostol mo menasanla kebukas at alalang arakap. Papanatilyan mo ing tetagan ding sablamong apostol, ngening kasulukuyan, amagobrang balamawari alang bunga, inyangaming manalangin. Sinubling nebye Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, era ka akilala ring apostol. Maralas, emi akakit ingatsuka. Dinan mo kaming kamalayan ingatsukang kayabemi, inyangaming manalangin. Sinubling nebye Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, ngening kasalukuyan, ing lambat ning Santa Iglesia, kakatmuyang pasibayo, karing taong ibat king mabilog ayato. Emoy paintulot ing magisiya ing lambat, nune dinan mong lugal ding sabla, ipanalangin mi keka o Ginoo. Sinubling nebye Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, antimurin ngening kasalukuyan, karing dakal alugal, ding tubod mo, mibabalan lang magsalita king lagyo mo. Pamintuan da kasana ring kekang talapatutu,
imbes na ring tao, at ipanaral ding alang takot, ingkekang amano. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Sinubling nebya, Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoo, ring alagad mo usigan dala, ngening kasalukuyan. Yugsero king sukulan, at labis panasakitan. Dinan mong tetagan maging tapat, at mi bata king karelang kasakitan, kambening tula, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Sinubling nebya, Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoo, ding komunidad ming Kristiyana, kaya bening kabilugan alelangan, at danan dakasanang ligaya, dangal at kapurian, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Sinubling nebya, Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoo, mayap ingatsuke keting kayabe mo, ikaing ke kaming sika na natula, ngenit manggaman kingalanganga. Amen.
Mangin kayo kapatad, baning kayo na akong daon matanggap ya, harapaning Diyos ipang mayupayang tutu. Tanggapan niya saning Ginoy tindaon karinggamat mo, king kapuri po ni kaligay ning lagyuno, king kasaplala tamot ning mabilog ng banala kapulungan. Oy paming miglalang tanggapan mo reting regalong iba't king kekang iglesia, ing maragulatulang pigkalub mo ke kami, mirasana king kayang kaganapan karin banwa. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili ya ke kayo, At kekan timurin, yat nayoring pusoyo, makayat na nalaking Gino. pasalamatan tayong ginua Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin oy pa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Pupurian da ka, king lubos maragulatula, kaniting panauning pamanyubling mebye, inyang i Kristo meging sakripisyo Pascual miya. Yapamurin ing kaya kaming pari, ing kaya kaming talapamilatan aparating para king kapakanan mi, i Kristo ing biktima aen namate kapilanman, ing kordero amisan meteno, mabibiyaya manggaman king alanganga. Ing tulaning pamanyubling mebye, babayo ni ing mabilugayato, kabang ding sablang koro ring anghel karin banwo, daralit da ing kekang ligaya, layon makyabe kami king alangtok ng dang pamamye kapurian keka, at ngaming kakanta. Tunekapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin, king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinuha na yung tinapi at pasalamat siya keko, piraso ne, at binyene karing kayang disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay Batning Apunan, kinuha ni kalis, pasibayo yung pepasalamat keko, at binyeni yung kalis kaning kayong disipulos nga no, tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, yung daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako.
Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Sinubli ang Medye, Alleluia. Sinubli ang Medye, Alleluia. Sinubli ang Medye, Alleluia. Alle, Allelu, Alleluia. Iniangin gaganakan mi oy pa, ikamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, daraon mi akeka iting tinape ning bie at kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamuha mo, king ikaming ansalang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy paing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyato, ban mi ganap ya king lugod, kamben ng Francisco ake kaming Papa, at Florentino ake kaming Obispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling miye, at ding sablang miyango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biya langangga, ban kayabian ng Maria ing Birhenin duning Diyos, kayabian ng San Jose ing kayang esposo, kayabian ing apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kagum ning banala Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngani manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karinga manong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu para ati kaming mikabus king kasalanan at biligtas king sablang kaligaligan.
Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang lang Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian nating kayo pa yan ng poning ligaya manggaking alanganga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emos sa babalik dan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan may ampon bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing ginumantabi sa kapilan man kay kayo. At kaya kaan timurin. Ipakit tamo ngening may kakami atong tamo king kapayapan. Niyo'y kordero ng Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ng yatu, mapalad la ring mayayaos, para makisulo king apuna na ning Ginoo. Gino, kumatampang tanggap ka, dapat kasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning spiritual pa makinabang. Jesus ko sa salpantayanan ko king atsuko, king kabanal-banalan ng sakramento. Kaluguran da ko, may gitking sablang bage, at pagnasan ko yung tanggapan da ko. Dapat paulina ningening pinandi tera ka tanggap king sakramento. May kamo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo, wari at suka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ng sarili ko keko. Emo pa tulot kapilan man, imikawani ko keko. Amen.
salod kayo po. Panalangin para kingalalan. Manalangin tamo bangking darat ang pambansa ampon pang lokal halalan. Ing tunay ang magari ing kaburyaning Diyos sa mamantabe karing sablang bansa. Abe-abe tamang ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan ng pong terorismo. King pamanloko, pamaglaram, ang pong pamagbaluktot, king katutuan. King pamagsuhol, kasakiman, ang pong sabwatan ban makapamirait. King kaya lang malit, king pamaglinlang, ang pong makitid a panlalawe. King pamagbanta, pamanakot, ang pong kapanyiran na pamangamano. Abe-abe tamang ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning konsensya ming gawan tune tuntunan. Baning kayapan, din kekalda ning mangibabo o parasan. Baning dignidad ning tawing palaging galangan. Banding maluka ang pong may nailaring miunang mitutukan. Baning pamanye sa iking kalikasan na liya milako pansin. Baning pamisan metong ing mamyadalan king daklat ning kapayapan ng pong katimawan. Baning banal at takot king Diyos at lugod kalupang tawing maging tuntunan daring magnasang manungkulan king gobyerno. Manalangin tamo, itamongan po. Pastol ning kaladwami, ampon talapagligtas ning meto si kluban. Ing politika, ing pigkalubmuke kami. Meto nga panagkat, ban sumuyo karing sabla, ampon dagol king kabanalan. Ang tabayanan ning politika king bansami, inti mo ing pamanantabe mo kaya kami. Manano na sana ing pamanantabe mi king politika para karing botanti ampong kandidato. Mamaya parangal king malalagyo mo. At makasawop, ban sumulong kami king kabanalan, manggaman king ngalanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malugod, balikdan meng mitmong ganaka, ingke kang balayan, at kapamilatan dareting misteryo ning Paskwa, idala mo kaya sana king ligaya ning pamanyubling mebye. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklukoy po sagli. Muna po dakala salamat ka rin memye grasya nga ni milabasan na paromingo, bunsuman at saka cupcakes, deng bulaklak ay tsuke ni nga tarang papakimbabo, laro apami tamo ang popang ulam. Yung katamong project ongoing yo, anyang milabasan na Domingo, report ke na ing mitatagan na pera 350,702. Manibat Domingo ang ganapon o pureng midagdag o donasyon, patselor di siya makanya na bisang pabanggit po lagyo po tautangan niya. Nakala salamat ka rin ng mimye, 517,000 from April 24 to April 30 napon. So, nung idagdag tayo tang ini, ang papareng donasyon, 517, yung katamong pondo as of napon, 867,702. May kagastos tamo, then in reinforcing bars, bayaran tanala anyang 28 accounts payable la po reni. Utang lang sukat tamong bayaran sana June 1, ang po pang May 11, then in polyethylene sheet. Kaya bating maging labor and materials king milabasan na paromingo, 142,000. Soreng disbursement ngayon paromingo 448,324 la. Ikatamong pondo minus disbursement o ining remaining pondo tamo 419,378. Agyo tayo pambagya. Ongoing niya po lalawin niya
at inoreng drainage papunta ka retang Sampit. Yung Sampit 1 medyo mabubuune. Ne po, lalawin mi pa nung nanong pwedeng ikabit ka rin ban kanito, metong yakareng attraction. Ne? Detang bisang mag-swimming, mamayad lang entrance fee. Lawen tayo po nung makanano yung maging masanting ban kanito, panibatan niya naman ng grasyo, hindi katamong danom. Yung tutuking schedule tamo king May 16, alas 6:30, Lunes ya po ini, pag masusyan tayong kapigagan akan, king panyatang na ning imahin na ning Birhen ning Lourdes, keti kabetikan. So inggawan tao makanini. Keng ayong objective sa mo pala, banggisingan niyang pasibayo, biyayan niyang pasibayo, ing kwento niya ning panyatang naketi ning larawan, 1906. Mabiyan ako po kanita, ano pang mabiya kanita? At tatandaan niya. So karamihan liwang kwento, pi suglong-suglong tala, ban kanita, ing kwento na nini, kumabiya, misunduya. Ing kakadwang objective, to inspire the people of Kabetikan, uling ketiya digpa, to pass on ing debosyon, matda, mapatlod, ing debosyon, king Birhen ning Lourdes. So ininggawan tamo, keng Sunday, tutuking Sunday, ulit, adwang Sunday pa. May 15, kay badaning 5:30 misa, idala tayong imahin, kita kim Purukwan, kitang bandang lugar da rin Calagwas family, karinya kanu sinadsad, karinde po kanu sidsad. O neng iya talaga para keti, anya-anyang buat deng pasibayo, may bayat siya kanu, o iting kwento, anyapin kebit de keng metong akubul. So inggawan, May 15, mga 5:30 hanggang kabukas ating pamagrosaryo, hanggang patinga po na ng May 16, pamagrosaryo kitang lugalayta. So bandang 4:30, iprosesyon tayo, ing larawan, ibalik tayo, ikabit tayo, kedi. Makanita tayong kaya katamong kapigaganakan. Po, i-relieve tayo o re-enact tayo. Nung kubulya kanito, ngenis raine, ing puntalana. Kaya ba't nanita ing 6 o'clock, mi kami sa tamo, kaya kilub na ning sunken shrine. Para kanita, deta pong biyasang mamya snacks, karetang muntang magrosaryo keng May 15, ang pang May 16, o retang bisang magmiron ka rin, ang pagbiryenda, deta makipagmerienda ka rin, bang kanita, itong lugalayta, ikabit tayo kay metong stand mo ing larawan, metong yung kubol malati, karining magrosaryo. Po. At kay ba't na ning misa itang May 16, datang bisa mo naman mamiyapamangan, baan kanita, at intamong dita ka salo-salo. Alapong itang tradisyon ay itang gagawin nyo dating piyalong, alapang piyalong. Po, ingi focus tamo itang commemoration, reenactment, na nitang panyatang na ketiking baryo, meging dala na ning madakalagrasya karin tao keti at etao keti. So tutugay siklod kayo po parangin panalangin king Birhen ning Lourdes. Itamongan po o kapilan man Birhen akalinis-linisan induning pakalulu kapaldanan ding masakit santungan ding makasalanan, talapamatula, karing maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit kaking groto karin Lourdes, ketula meng gewang suging santuaryo, ibat karin payabot mula, ding kekang kasaupan, at dakal na lang masakit akinayap, karing karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inyalalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwan ing pamamilatan mong indo, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalog ko kayadwanan, anting kapasalamatan karing sawok mo, panikwanan kong makitulad kingkekang kabanalan, ban misa na yaldo makapikarake kukingkekang ligaya. Amen.
Ipami at kabanwa mi sambanya lagi mo datang kaya kaming kayarian mo. May pamintuan ng lumo kaya tisuli panti banwa. Inka kanan mi kingaldo, do ibya mo kaya kami kingaldo ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami din sala mi kaya ko. Antim pa mo matawad mi, karing mi kasala kaya kami. Mayam kaya pa isaul kintukso na ni kabos mo kami king marok. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ang ginong Diyos at tsukeka. Duwan ka karing sablang babay at wanya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indun Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit kapilan man manggamang king alanganga. Ingin manatili kaya kayo. At keka antimurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing iba ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayarine, umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos. Sinubli ang medye, Alleluia. Sinubli ang medye, Alleluia. Sinubli ang medye, Alleluia. Alle, Alleluia, Alleluia. Akong sikwil galing ko yung mayulaga, dapat na ningginu, Alleluia. Akong sikwil galing ko yung mayulaga, dapat na ningginu, Alleluia. Sinubli ang medye, Alleluia. Sinubli ang medye, Alleluia. Sinubli ang medye, Alleluia. Alle, Alleluia, Alleluia. Ang ewanan ng Gino, makapagmulalaya, Alleluia. Ikiyayan mo ang ewanan ng Gino, makapagmulalaya, Alleluia. Sinubli ang bebye, Alleluia. Sinubli ang bebye, Alleluia. Sinubli ang bebye, Alleluia. Alle, Alleluia, Alleluia. Yaing kalasawot ko, malaban sambutan ko, Alleluia. Inumayageke, yaing kalasawot ko, malaban sambutan ko, Alleluia. Sinubli ang bebye, Alleluia. Sinubli ang bebye, Alleluia. Sinubli ang bebye,